svima, ja sam Una i vi gledate Una Show. Danas ću vam pokazati kako pravilno pisati planove za godinu. Na primjer, ove godine pišemo planove za 2023. godinu. U prošlom videu smo pravili točak životnog balansa, sada obavezno pogledajte. I sad ćemo da pišemo u planeru. Savjetujem da pišete u planeru jer je tako udobno, jer ćete svaki dan da ga otvorate i da vidite svoje planove za godinu. Treba nam hemijska, možete da uzmete neki marker, ja ću da uzmem ovakav rozi. I sad ovdje gore pišemo planovi za 2023. godinu. Evo kad ste napisali, sad ću ja samo ovo da ovako ukrasim 2023. I da prvo pišemo prvi plan. Ovdje sam navela kao primjer neki, na primjer, da skupim pare za, ja sam stavila 3 tačke, završiti školu sa peticama, smršiti na 10 kg. Kako ćete to da dostignete? Tako što, na primjer, da skupim pare za nešto što vi želite da skupite pare, to je konačni cilj. A do toga trebate da stignete i tako trebate svaki dan da planirate kako ćete to dostignete. Na primjer, ako vam roditelji daju pare da ih ne potrošite, već da ih čuvate i tako ćete skupiti zato što želite da kupite. Ili, na primjer, smršiti za 10 kg. Na primjer, da pišete svaki dan proći 10.000 koraka ili neki tamo dan, nedelje, trenirati nekoliko dana nedeljno. Ili još pišete ne jesti slatko i to trebate pisati u svom planeru. I onda na kraju godine trebate ponovo da otvorite planer, da vidite šta ste sve pisali. I onda popunite to što ste napisali. Samo trebate da pišete to što ćete 100% da uradite ili što ćete sigurno uraditi. A ne da pišete nešto, na primjer, da završim svu školu, ali, na primjer, tek sam 5. i 4. razred, ili tako nešto što nećete moći da dostignete, jer ćete posle vi ovako da ga otvorite i da kažete šta sam ja ovdje pisao, ja to nikad ne bi uradila. Već je važno da napišete to što ćete moći da uradite. Na primjer, pobeđivati na takmičenjima. Za to trebate da trenirate uporno svaki dan ili kad već imate treninge, da vežbate i tako ćete to da dostignete. Za to treba i ishrana, odmor i da vežbate i na treninzima redovno, da se trudite da ne propuštate treninge. Smisao pravljenja planova je da vaša godina bude bolja nego godina bez planova. Plan treba da nas vodi do srećnijeg i boljeg života. Plan treba da ima ciljeve koji su značajni za nas. Osnovni princip planiranja života, prvo pravimo probnu listu ciljeva. A onda biramo ciljeve koje ćemo moći da ispunimo. Onda ćemo da izaberemo ciljeve koje ćemo moći i hoćemo da uradimo. Snimit ću video i kako oformljavam za sljedeći mjesec planer. I obavezno me zapratite jer mnogi gledaju, a ne prate. Jer to je za vas samo jedan klik, a meni puno znači. Stavite lajkove, pratite moj kanal i ćao svima!